Mea na wata tue o sa o mene yengi. Whakaine upo lea tua i me nyoane o na ta upo le wha. Ara na whai o musu mai whao. O lea tua o lea nganga na waia. O e ta puai a te ia e te tau na ta puai atu i ka nganga mai whamao. O lea tua o lea nganga na waia. A tatou ta puai lea tua. Tatou ta puai mai ta enu tatou loto. E awanga e whanene e
lei dai oe, o le whae loa atuai, ma le te ero mātou loto, o mātou anganga whaktai. Tau i lea lo mātou tamā, o lau lea mi inga le le ia fiafi, ina ia mawarunga i pia oe o mātou milanga. A mata ina oe la mātou sauninga le le ia fiafi, whae iwe oe a wā oe le atua, o le a lefa, ma le o leka. Whaamanuia oe le atua i tina uma o iene, tono lo mang le le ia fiafi. Ia iai le mana o la whaamaroronga. Whaapetai tele ia manoa le amoa mātou tukotukoto ai la roi whora mana. Mātou tapua i whaaleananga whaatasi ai o i mātou o lau whanau e whaafoi atu le mātou tauranga vi inga. O le mātou vi inga, o le mātou whaapetai, o le mātou aleluia, o le mātou o sana lea tama ia mawarunga i pia oe, ona o oe Yesu. Amene, mamene. Tato alana mai ngano. Nga wanoa nei o tato manao. Whaina e sau manaonga. Maua loa wanoa. E te ala mai o mai i. Pe whaifoi a ona e nufo mai nei nā. Pe te manao fui ai te tū mai i a tū rai mai. Ala wina atu le uso ia pe. Lea mātou te whakatai ai a mea o masui o le ne e kare sia tamai. E batu ai le whamanu, e batu le mi inga, e batu ia te oe, le mamanu tamai.
whapinalo maua le tino I mai. Ai whasi le sile e lo matu ta mawha le nganga matu te tui nā te pe o ia I o luma lo matu ta mai. Wha mole mole, ia le mana lo nganga pa ia. A wana e whitalai o ofa la mlawa o malo lo ai mātou lo matu ta mai. O lo toto lama lea, whapinalo fulu ngai o matu tangata lo matu ta mai. Le mātou te whafoi a toa le miinga, mātou whafoi a te oe le whamanu. A wana le se no oe lo mātou ta mai. O whea o iei mātou o le ngoa iei. Le mātou te whawhatai, a wae te aiso mātou a mi o tau. Ai whawhatai na mi o tonu o oe Jesu Kiriso. Ua tau a mi o tonu ila I mātou I lo whatuatua. Le ai a mātou na mātou whafoi a te oe le miinga. A wa o oe ta mai. E foi a le miinga. E ono mea le miinga ma le mamaru. Le mātou te whawhitai e lo wanganga pa ia. Whapinalo sa soani mai a te mātou. Yo mātou o lama whita mawhai moe. Wa e sila whio mātou an whanau. E tangi mala I o luma ta mai. Wa e sila whio mātou mana oma lo tofu sia la wai mātou uma tai tō tasi. Ta mai e gai o mana ma lo wanganga pa ia whapinana. Soani atu, ia pai atu. Ma whawhilo I se mana o ma whapenalo o esla whia. Whawhitai Jesu I lo tali mai. Whawhitai lo whawhonga mai lo matu tausanga. Whawhitai le tali mai lo matu tausanga. Tamai whawhitai le whamangaloga. Ia le mana lo wanga. O mātau o mea whaitai Jesu. Whatasi mai oe le nea whiawhi mea lo tutoe. A whio mai lo wanga pa ia. Whatasi mai mātou. Whawhitai lo mātou la ngona lo pai mai. Mātou la ngona lo wa whio le nei manu manu. Ona ia tele pefi ingo oe Jesu. Amene ma amene. Ia wala o tuni tato sumatia kusto tato la fonga. A oa ina tato la fonga. Ole atu ina atu ava noa ta inua I awo tonu. Se moli mau le rea fiafi. Lua moli mau male awa Ioane, lua moli mau male awa Mataio, lua moli mau male awa Luka. Ia tanu lia, I rola I tato moli mau. A tato anga I atu no tato kipolo kala mole rea fiafi la tu ina atu le suga ti a kontai tai. Tato tato. Praise God. Hello, everybody. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Thank you. Thank you. Yeah. Boy, tulane. Yeah, boy, tulaya tuai. If I say pafitai na barotina, and I'm sure all the mothers know what to do. Therefore,
o te whawhitai, whawhitoa, e le ia whine ona o le ona le tuangai. Huni mai maputanga tama, e tūsai ma le aso. Today is Mother's Day. This whole week, I don't know why I was thinking of my mother. The whole week, I was thinking, but you know what is so nice? Because when you, there is something, it's a movie, it's a Melo te whātai ai le tinana o hui mai le lala, o ko kai. Vaya o feisi mea o ko kai whape o kene ka ke vaida. And it's so nice. E tātou mātua, and I'm sure all mothers in the whole world o whawhanga ia te oe, ma whatana ele, ma watu le upo le atua, na i sosoangi e o langa. Not only receive good things from our husband and our children, but we have to be grateful and thank God. In the health mo e tātou whanau, tātou tai tuodua, mo me e tātou tupe a e awa sosoani me whaita so me tātou aima. Ia, o le whiawhine, o sawa pewa, o titiro atu tau taia o matai la blue. O mana tuarora I pese fōinga le, Nau sera yo tōngane moa, o sura ia o me fearful. E o waru lo ke wa whapura koe kongiro pasisu ke ara Amerika. O waru a lafi. I wish you had a waina. Baby, have you seen her? Tell me, have you seen her? Pesena au kua mange, pesi o e sua whapu. But you know, it's so nice to see a smiling face. Right, Penina? Amen. Foi ata mai. Ora pode pota totina. Pota totina. Ya ora si mea. Wo ka me ma fai tala. Wo wa ia kule kule wo fai si ma mafa. Ele le pa ma mafa I me ora na. Ai na ma mafa me. Ora na ora. Ora ma ia mai me na ko ma ke dress up ya ata. Ya hallelujah. Ah ya. Ye fia ile tu ya so uma. Pe o fufo, pe o ila velo beta, aí a lama mai e fia e tua ia so uma aia. A o salami me uma. Tina, mothers, young mothers, please make time to open the book and read. It's important for all of us alive and well to make a time. I believe all you guys wake up early, only prepare and go to work. And not enough time to open the book. I praise God because I retired and I finally have all the time. Oh, I really need that. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Pastor Uni. Oh, Uni, you're the man. Oh. I got plenty money yesterday. I'm the only one I have. Blessing, Brother Uni, not only that, but we have all life if it's our fight, it's a mark here. I am not saying here, only tell Fungala, what will they malak to? You know, what two lady told me base here. Fuala by Tabla by this Yasa. Your family wear that to ya to oil, Upole to but your fata were in the last Sunday. Yaso Malava. Tina, don't forget, Ota Joe, what if it's so swan? E whameta nas to ina whare o Perry Smith. O oele tina, o le whare tua. E ko whameta sko inga, o le whare tua. O le whare pito tua. Wiro I le para, ui ane, le whai mai le tala. Whai mai o tato. So don't forget. O tato la wai tina mawanani. E
tāwhana tātou wawa i tātou tāne, awa mo tu oso, vai o toia tia, o matua o rai titia, au te o si tā. Ia mogo tātou rustai, mane a nofo whaane atua i aso. E rena o le aso i tasi, e te mana o ai lau tāne, o no le mere te mana o iai, a o aso unga, ia e kuka masa uni le suatia si o mainga every morning. Ia ma le afiafi na ea, ia le hoai e le iale e nga ino o vinga le whaia natu la, ia ai whai le inea na a ea, ia whaamanuia le atua, i lau whaanonga le upa le atua le afiafi, i le suafa Iesu, amen. I love you. Praise the Lord. Praise the Lord. And more love and the next one. And what's going on? Everybody knew what it was. I was somebody nearly to someone for dialysis. But I thank God. He's giving me life every day. Amen. I'm thankful that you will let them know. But tell all of them to tell to remember. In their house, someone else. God for me and my husband, especially. And you know that my testimony, my tattoo. Well, I told my grandma, I'll go for your mom. Amen. Dialysis. Thank you. I thank God for the healing power. What the tono lo to such a little fatu to it's a tono to a 40 minute time. Melo to me, I let to what tell him I'm being away for you to tell him they can't see. But when I'll be in a near fear, you will suffer you. Amen. Maopero mamano, tina siasi. Ya, apa boleh ai? Papea uya boleh buat kita tuna umur tina tai. Ya, le abanola nele, na tuina tuai, na tia. Ua o tātonu e iai le mau te tono ukoleri I tātou tausi I o tātou matua awa no ta māmoro tina ia sa whaingatā lawa ia uta e aole ni ona sa uisia lawa sio tina ona si tangata ea mio tau sa fia kone lawa e tamu whai e no mei tangata I muni atu tūlanga mai o tina whaftai fōi ona le pōngai o matua ho mai I lana mai. O tātou mafuta ai, o tātou masani, o tātou tapua ai whakere a tonu e loo se mea sa fōfuaina I maua ai tātou o fōfuanga lawa I a rāsua. Whaftai te ro teini e pisia I lawa tono lo aina e atu lai me whawhita o me se mana o mapule a lawa. I tātou I o roto. All you gotta do is say it once, leave it to God. He'll come and meet that need. You don't need to repeat yourself because He can hear us. All you gotta do, have faith, open your heart, ask Him, and He'll come meet our need. So, ola wa ia lea whainga I tutono matua aina. Te whaafitai I le vaiaso o nai vaiaso no tuana I sa
a mai e se tūlanga e tūua e whare la mātou nofu ai. Sa pisia e soro whakao o ta māma whānau, o no re tūlanga. O tāno roa whaere tofta whonga, ka penga ka me kiki kai kōrua, suele apartment e o ai, ma ua fwoi maramini, ma ki o suese apartment, ma ki o ai. But in my heart, I know God will provide. And God, when God provided that house for us, I was amazed and I was in awe that o ai amato o ai amana ia nai o mato tanata and me mai ne fale. And we all know we don't belong here. We are temporarily here, waiting for the time to go home. Ina nei tene na wa na tuna to Yeah, praise God. Ya, fai lau e lau pelu. Ya, tato tusi fai tau le afiafi ne le anoa le Samuelu tau kungo mua fai. Ele me tau kwe lua sepulima. Ia tato ki a pipupu lava. Ele wa o se fai lau. O mai stasio o onga no whalunga i nuare online. Ele o sunga whamore no fai. E la uma o le tinai o mai na o te tango o te tango le la o ia tinai e o la lo vai so o le la o te le la uma ia te oi ai na o sina o ai so soani mo o ma ai la ma o tato tu si fai ta ma na ia le tu si Samuelu ta o mo no lona ta o le luas kuma lima ia tato fai ta fa ta mai ai fai o tonu kuma tonu tala teine leo akaila o mor Samuelu mata o lus kutima a lona fai o tonu kuma tonu a fai la o maua fai fa tasi mai ia le tua ia tato fai tau ia fa tai ko i lo ma fa wa whaapeta ia te oe, ina ua e tā ofi ia te au i lene iaso, ina ne i o walu e saa le toto, wa tau i le reanga i lo lava lima. Toi whai tau, whaapeta i po i lo mawhau whau, wa whaapeta ia te oe, ina ua e tā ofi ia te au i lene iaso, ina ne i o walu e saa le toto, matau i le leanga i loku lava lima. Amen. Ia whamtalai ko ia sēkma. Ma ia stamanani o tafa. Ia o te tonu, o nei tala o le tala maasani. Awala o mai ia, o lo ie le ano e siri o na tāua ia te oele tina. Tanu ai le aso le nei o lo wha au tuina mo tina malawe le langi nei. Una o mai ai leo le tala le i le tina le nei o apikaila. O le tina e matau, o le tina e maka whau le atua. And I'm sure all of us o tina o iai ke risa. O ia tina lea, tina e matau le atua. E ana le upo le atua. O a mea o atu langa na ai ele tina leo apikaila i te tonu i lana tani. Ai le tau fia ai le loto au le tina lea, loto tani tonu apikaila. O ala mea tangata lana tane na whai. O ka he was a mean man.
But thank God, ele vai ele tina lea. Ai sa usta ele tina mafanu le tua apikaina. Ole tama ole pa ala le lale ele ne tina tamayo koyo na palu ole tane lea kaina. Ai usta mai fatu ese tinanio apikaina. And I truly believe apikaina o tina mata le tua tina tongi le tua. Aulana tane ustane mata le tua. Ele usa ele tua, ele usa mata fie fano for le tua. Tato tina, no matter what that we go through in life, e fai na tala tani, awane e fefe, olo ya ile tua. Te anwa o le fale le tua, anu wa usila fie le tua, olo ya ile ne tina ilo loto. E te tangi le tua, e tangi mai le tua le umalawa. Leila le aso ne tina te fatai. Ele matanga wa o matanga ne e fausi ai o le tina fausi ai au e o wina ai le upo le tua ina e lo sabali lo totala lo tu lai o oio tanga tau le tua e le so le tofia le tua se au taua e tofia tanga e toa le noto ile na luenga le tua ne lo tfata le upo le tua wa fai o tanga masani o le tu e so e me fai tau o ie fa tonu ai la sabali la totala mete alwai e tu la i oio le toe lo tau ne o te fa tai le upo le tua ono nitina awa tele yo tina to tonu le upo le tua pe a fai o tato tina fai tau le fiona le tua e te su e ai awa ie fa usia mai ai lo manosi ia so umala ia la ile fiona le tua tato te fiu e su e inisi tulanga po ame umalalangi ne fatino mai ate oe ai ole upu lava le tua e fa au pena ina ia fa au pena ina oe ina ia sau ni ai oe merele uma more fina ngalo le tua. I truly believe, I praise God every day o te fa fetai because o te tana noi le upu le tua because I am not afraid because I've seen miracles happen where I work. But God used me, and I praise God. I use Lima, I lay hand on sick people, and I see miracles happen. Even though I go through praise God, you know what? You're a mysterious woman, Loini. There's nothing we can do for you. Therefore, whatever strength you gave me, I'll give it all to you. No matter what comes my way, but I'll give it all to you. Therefore, I praise God every day. For my father, I already tell you, present it over there to her. Yet, I will not to the young man to her. And you know what, mothers? The word of God is more applied to us before we go out there. And I praise God because this is the word that helps me to stand and walk and run. Your family, we are there too, and a lot of that yapping name. My tuku la fiona le tua, it's a ton we met to yai, the ton on when a fierce and it's advice. A lower oil, the allo le tua, he loves the body, he loves the talent. The family, we are there too, in the umala, Kolo Swapa Yesu. Amen. Praise God. Tu vai falar uma frega parte dele e já vai lá você eu vai então mas isso esse tanto no meio como mulher ya olelena amatata tu proclama olelea ya fakatu gamaina proclama saulia e alta etasser waktatina e tohu au wa tofia ia tinata etasser dengan dua banyak oleh awal Yohane, oleh awal Matthew, oleh awal Luka, oleh awal Yohane, ia oleh tak indah ada tina ada tak Kristen bangsa tina ia loring di famuli, oleh awal Matthew oleh tak ada tina ia se epata bita,
ia male au o te ina ai le sui te e marutanga tina ia tia Crawford. Pai lava o na ta mai stato pese ai se mai mai luma le au lea ta ma taio la amata tato polo kalama i le awa ma taio le dei afiafi ma le manoa o lunga le nei tuina tuai le tina la se e pa whaana uroa atu ia tina o e tutono lato au ta mai stato pese ai se ngā solo mai tina
Fire.
La tina tu le manoa I le au Ioane. Le au lea lo te te ina I le tina te ta I a roini whakuri. Mo le latu proklama ma le whai roi na atu. O tina I o tō latu a. Amen. Pai mau stai, tasu tala. O mai tātou ku. Ai ngai mai, a ngai mai. O I lawe roi takatau stai whalong. O mai. Tasi. Lua. Tolu. Ka. Lima. Le wama mai kuingi lunga. Le waku kuingi o. E kawana tātou ku. Yeah, although you never know fill upload application.
Bye.
tina ua mafatia tele lona loto i le kele o mea ua fai lea maavenga ma mafa ia te ia ka lo fai mo bia se mapusanga
mua e malolo I lo whātua. O tō uma o e tina ina ma mawhatia I a hema. O au e malolo ai uto. Midway maftanga tina o Yesu e malolo ai.
ngalo fulanga te tupe pala tusia na tuwe paiola e tatu motanga e usu tatu pese mumuli ande ia e tatu malo loa e lola ia leia fiafi. Thank you. Ya, ia le liga mi le whama whaia sa pati. Ma ne se ia pese ma programa pino e nei po pata ia te matana tina no programa te mo fie. Ma o longo ni tele se ni mo tatu tua. Tulai mo fa no tele ono tatu folanga. E le o mai lola so lulu. Tulai mo tatu Awa just pa ia o maono ia ia tatu faith aule mau tanga sinase ia talo no fale ina ia ile fama no longa le tu ina na ona ia tatu for ramo mo famole mole ia la te tas ia mo tatu filo inga ile afia finei mo le tatu programa mo le fama mo tatu e kare sia o longa nei mo tatu waso malo lo ina ia moti le tu la ona ile mfano feto tasia ia le tatu wainga le ha mo mo le na ia ia tai malala o la mo tatu e kale sia family mai mo se tatu tan no pe ma le 5 minute ia pe o tatu flama ia le so ata ia ta pe le TV ia ai ta no ai ta mama tina I lau whana o awhiawhi whane ainga. Ia peo tātou programa ia o umana whatu maneina. Ia ae whamanu ia tele le tua. I le tātou kāre sia le ngata hoi le ia o alo whaanga sa awhiawhinga. Mo le atua ia no whaanga le tātou kāre sia mo le tātou maftanga tina midway. Ia manu ia tele la sa tina. Ono Yesu. Amen.
Ya biele tua ne fiafi tu sai foi ma ko plana bata ne fiepia funga na tu foi tatu pelo tu ste tu peta fica sia na no funfa ia tu lava so se mere sa lia lei appena di ile tua ta ia tu presidente na ftana ya mata fio tatu mata ile fiafi ta tomu lava wa awo ile tua me umala ne po leo data tutamafa lengana ifalitua ya tondolo matamata matatu kwa mbele fiatu kwa sina tala kule lama tufufa lema ya kwa sosona mia laba tatu felaina au mbele totalo ndio totola na fana loma fete mai tayao kwa subua ya totalo mo tatu felaina au hiyo tatu fulana tatu sululu ya tatu sululu ya tunafiti etono wale watu hivyo chama tatu tena tour nisimie pia tatu font star ya tauna sio megoni na lewa kwa nyuma la utafiti na stonari tatu font tatu mole au hiyo tatu fulana dia fai masuyo tinala aima moja klasi na mfifia msema tete lava matana tamaa ya mesema tana tinala tusi ma stupe força autosamia sindi lava manguia ole masfoa ole matalia atu tumoto le tume au tu foi ya no tu wa malefu ya sulu ya malema na due fotono tatu na bwana familia tele lava ya tuwa tatu wa lotu ni nei fiafi tatu tira fatasi matatu tama ya tono lava ngene na reli mapena tatu pesa mira matasi matelefa tatu fatasi msoma ya mati sana fisa moja masha patipati ya ile leo tono bado nana ya kengine sa tamu ya kemana babe fo fatai le tu ne fiaf umarta umarta ya samia matanga mas bela pai malu ya tatu matanga ne fiaf tatu wifu matal lava le tu ma tu mai ma tu fama mbi na lava lo swa ira ma tu boli lava le taya se mai nei tu aso tai mai mana una ia o mato mona ina oe le tua e ia o manuia le tua le gaso e fa to motina fa tai por kalame ma poto mole tamai o fo ia tilato fa penana au ina por kalame pe mato mata nei e ia o manuia le tua ila fanalo le mato tuku o mato baina mo au le fio ia tilato mato talo le ie tata mai mato le nei vayasu meso na ya mato fanau tonu ya oma ya pelo mama le ya mato uma mato le mato talo le mai la tu swafa Yesu mato wole mo au tu amen amen